Eyo guys mumeze muteze. Uyu munsi ikintu ngiye kubereka, ndashaka kubereka Porsche, imodoka yitwa Porsche Cayenne. Imodoka yitwa Porsche Cayenne, ikintu cya mbere nahita nkubwira, yifitemo generasiyo zigera kuri 3, akaba arizo tugiye kurebera hamwe. Generasiyo ya mbere ya Porsche Cayenne yasohotse ni generasiyo yo kuva mu 2003 kugeza mu 2010. Bivuze ngo imodoka ya mbere ya Porsche yagiye ahagaragara mu mwaka w'2003. Iyo generasiyo rero bimwe mu biyigize, body style ifite inzugi 5, ikaba ari na savi. Savi ni ukuvuga ni support utility vehicle. Iyi rero iyi Porsche Cayenne ikaba platform yayo cyangwa se ikaba ibarizwa muri Volkswagen Group. Iyindi modoka byakambarana cyangwa bimeze kimwe neza ni Volkswagen Touareg, Audi Q7 na Ruf Dakar. Izo modoka uko ari 3 nkubwiye zishobora, iyo uzirebye nyine ubona ari n'ubwoko bumwe na Porsche Cayenne, cyane cyane no ku ma pièces de rechange zayo zirambarana. Ikaba ifite engine rero yo mu bwoko bwa gasoline. Transmission yayo ni ariko inagira banakoze n'indi version yayo ya diesel, ifite na turbo ya 3.0 liter turbo diesel V6. Transmission yayo rero igira 6 speed ASIN wama automatic with Tiptronic manual shift mode, so ikanagira 6 speed ZF manual. Ku bijyanye na dimension yayo, wheelbase, ingano yayo ndatekereza mumaze kubimenyera, maze iminsi mbibabwira ibintu bya wheelbase, length, width na height. Ifite wheelbase ya 2.855, ikagira length ya 4.780, ikagira width ya 1.928, ikagira height ya 1.700. Iyo akaba yari version ya mbere ya Porsche Cayenne kuva 2003 kugeza 2010. Tujye kuri version ya kabiri. Version ya kabiri iva 2011 ikageza 2018. Body style yayo ifite inzugi 5, nayo ni savi. Ibarizwa muri Volkswagen Group. Yo yambarana na Volkswagen Touareg yonyine, niyo bishobora kwambarana. Moteri yayo nayo ifite version ya gasoline nini, ikagira n'iya diesel. Ku ya diesel ikintu nakubwira, ifite turbo ya 3.0 V6. Engine ni hybrid, igira electric motor. Then tugiye kuri transmission yo kuri second generation, ni 6 speed ZF manual na 8 speed ASIN TR 18 C8 Tiptronic S automatic. Noneho kubijyanye na wheelbase yayo yo ifite 2.895, ikagira length ya 4.846, ariko hari n'ishobora gusanga ifite 4.855. Width ifite 1.938, bitabujije ko hari niyo wasanga ifite 1.939. Height yayo ni 1.705. Cube weight ifite tone 2 n'ibindi bice birengaho 85.215 kg. Iyo akaba yari generasiyo ya kabiri. Then tugiye twihuse cyane tukajya kuri generasiyo ya gatatu. Generasiyo ya gatatu yo ni muri Europe, uzahasanga iza 2018, ariko hanze ya Europe uzahasanga iya 2019. niyo generasiyo ya gatatu. Iyi generasiyo ya gatatu rero yo ya designinzwe n'umugabo witwa Michael Maurer, niwe wayidesigninze. Body and chassis, ikintu nahita nyikubwiraho, body style nayo inzugi 5, ikaba savi ariko iri 9Y0. ifite akaba ari nkuko nabikubwiye, ni version ya 2018, akaba ariyo inahari kugeza ubu ngubu, niyo iri ku isoko, nta yindi irasohoka.
iyi version ya 2018 iri ku isoko. Platform nabikubwiye ni Volkswagen Group. So izo bimeze kimwe rero ni Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Bentley Bentayga na Lamborghini Urus. Ku bijyanye na powertrain, engine yayo ni gasoline, noneho ikagira turbo. Ifite turbo ya 3.0 liter turbocharged V6 na niya 2.9 liter twin turbo turbocharger V6. Ikaba nafite na 4.0 liter twin turbocharged V8. So ariko ziri plug-in hybrid. Ikindi nakubwiraho, iyi modoka ifite electric motor ikonsoma kilowati zigera ku 100. Transmission yayo rero ni 8 speed ZF 8 HP series automatic with Tiptronic manual shift mode. Iyo uzasanga ifite transmission uzahita umenya yuko iyo ngiyo ari generation ya gatatu. Then ibijyanye na wheelbase, ifite kabiri kuri dimension, ubwo niho twageze. Wheelbase ifite 2.895, length ifite 4.919, width ifite 1.983, height ikagira 1.696. Iyo akaba ari Porsche Cayenne nakubwiraga na generation zayo uko ari 3, nuko nibyo zigiye zifite birutana uko yasohotse n'izihari. Ihari rero kugeza ubu ngubu ni version ya 2018 na 2019 ni represent, ntago bari basohora indi generation ya 4. So thank you for watching this video. Have a good day.